Whaatalo fatu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au ma lole soifua manuia alo mai o tala lau Radio Samoa. E tomua atu I talo le asa tofi. O loo su e leo leo le na whaau o manu ai se tasi o tangata I Clover Park I au kilani I le tae au nei. O le mata uku le nei ripotia I le ofiso leo leo I le te au le lima I le tau na li lama e whaapea e ti ngā ina manu anga o le wa wha manu aliai. O leo wa awi natu leo wa wha manu aliai le whalemai mai ripotia leo leo e taunu watu wa sola le na whaia. Whailo mai ei fo e le ofisa o le a wha popo leo leo I lea no foanga a o wha awa waiso isu enga. E lata I le tolu se lau wafe tā la le whaasalanga tupe, lea ua whaasala I le look sharp na te tatongia, ona o le tau whaasese o le tau o loa. Whale o loa le nei walawi loa I o loa mo whainga pāti ma le tele o mea e mo o mia I asa uma. Ma e lua se fulu o na la I totono o New Zealand. Mai le komisio pisinisi, wa umi tele o le sa o le whainga o tau o loa. Ma o le afo I waia I o e ina mo lianga nei, I luma o le whaamsinonga whaaitu malo I au kilani. Wa whaasalai na te totongia le lua se lau wiwa skulu lua afe, ma le lima se lau tāla. Ma o se whaasalanga fo I le ngata e whai, ona o le umi o le sa o le whainga o tau o loa, a o lea e iai o loa e o atu I le tolu se fulu tolu pasene. Le tau e totongi, whaatusa I le tau o loo iai lunga o whata. I se tali mai le kamupani e tusa malo na soli ai o le tūla fono o loo ai 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 fe whaatawa inga, o le tele o loa nei wato e whaasalai ma mea se o tau nei sa iai I taimi o le COVID. E mana o le minista o le wā I whafua New Zealand, Winston Peters e toe fe tu na I le whainga whaapāanga New Zealand, ma le atukuki o loo iai nei. Saunoanga manino nei le minista na Nafi Wellington a o la ungai I le Pacific Island Political Science Association ma o lona manaonga I a whaia lava I le tausanga le nei. E le o toi pōse lilo I le tūlanga wa saini ai nei le atukuki la na ia lava whainga whaapāanga o tā ua o le Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership Masaina. Ma o se whainga whaapāanga e le o talia ngō fie New Zealand. O le manaonga o Peters I le toi whetu unai. Ia whaia I le taimi lea e whaamanatu ai le ono se fulu tausanga o le Free Association I le tausanga nei. Po o le whainga le nei o loo whaatautai ai pēle atukuki lona ia malo ai mia pēle citizen New Zealand, tupe New Zealand, ma anga waa ai whesoasoani mai le malo o New Zealand. A whaieta unu le mana onga le minister lona winga o le masino au kuso I whaiai ma e le o se mea e lai titi. Ma tala whaaiu, e si lia ma le ono se lau wafe tā lātu pe whaalu le NZTA e totongi ai lo ia mo le whaamasinonga whaatatau I le whawina o le Transmission Gully Motorway le ana umane ai toi teo teo itua. O le motorway le nei mātua Wellington e tasi tesi lua 5 piliona lona tau le ana tuwai o na tatala ona o le whaatuwai mo le telo tausanga. Si lia ma le tausanga talu na tatala I le lua afe lua sifu ma le lua. Ai ave le au whai au wala le pūlenga le NZTA le tūla fono ona o nisi o ngā luenga whaapea ele I uma. A to ai masiaki o loo ai ai mai le kone karate. A o ilo ai le nei mata upu wha ilo ai le tio wha avao malua New Zealand. O le ana wha alua I le NZTA. Le ono se lau tolu se fulu wafe tā la e tutongi ai ngā luenga lo ia. E ui le nei tu petele o le alavana to e teu teu itua le mata upu. Whina o le sui o le NZTA. E le o yeisea a fianga I tangata tutongi la fonga. Tala nalo Radio Samoa, manuia tele le nei tae au.